بله تماشاوان هیجا ویژه حزین دلال ام جاره کدن به برنامه خواه یا بیرا ویژه به هفرنم ام دیسا لباجار رنگین بارتمانینم میوان می ایرو نویسکار و هلبسکار چتین لودیه امی لگل چتین لودی بحثا بر همین وی بکن و ده همان دمیدا بحثا تیکیلیاد نافبرا ویژه بویر و هستان بکن بله کرم کن ام به هفرا برنامه خواه پیک بینن و تماشا بکن من بریا خواه کریه آوا جرنک پین شالین شوینی و روی خواه تانی من بریا خواه کریه فانوری گلیزگرتی پورا گش زمان پی عطاب سیاره دوک ماترا من بریا خواه کریه آخوارن و برو گلولو هف دبارن ده شیر و باف شکر میشنو بزن من بریا خواه کریه سرگوین بهندایی او ملا بانگ ددن خوش ده حزرم گندو با پیر و دا پیرا خواه من بریا اجداد خواه کریه بله تماشاوان هیجا ام به هلبس خواندنا هلبس کار و نویسکار که چتین لودی گلک خیر هاتنا وی دیکن خون گلک بخیر هاتن برنامه ما یا بیرا ویجه دلی و صاحبه دنگی ولدنه به زور سپاس ما مسته مالیا واتکم هونجی بخیر هاتن سرچاوار هاتن گلک صاحبن گلک سپاس که چتین وکی ام دزانن حتی نها پنج بر همین و هاتنا ساس کرن هاتنا وشاندن بله و دمکه هون ویجه کاریه دیکن نویس کاریه دیکن هم هلبس کاریه هم نویس کاریه لی پیشیا که ام دربازی سربوریا و یا هلبس کاری و نویس کاریه ببین ام دخوازن چتین لودی ناز بکن هون دکارن به چند هفوکان چتین لودی به تماشاوان ما بدن ناز کرد بله از سال 1978 لگونده له ده الوده سرتی هاتمه دنه حتی 12 سالی خو دبستان سرطایی ملگوند خو وش نوتی و تقریبا 30 ساله جی الباطمان دجیمه و جیانا خو سر ویجه و سر کار کو دواریا خو جی عطاریه دکمه بله براستی جی سربوریه که و یا گلک بالکش هیم yani gelek derin cihanı eftişte ne editin? Qanebe kim teditin ku mirovek jatariye beri xwe bide nivîskariye. Gelo sedemin ku beri wedaya helbeskariye nivîskariye çiye? Bandura atariya ve çawa li ser rêvekirina helbeskarî û nivîskariya we bûye. Bele rast mamsa rastî tê hin tişt ber xwe de nayên hin tişt bine ku sedem ew tişta ku dilê mirov de deryek şwan jî salê notu di duwa de bûyerek gund qewmî kurapê min jiyana xwe dest da. Temenê salekî master bû ew piştî ku wê teqînê de 2 saet li dest û pêwî geriya neytin ew tehsîra wî rastî ji ser me zêde dew kirin ji wê rojê pê de min dest nivîsandinê migwazê bikim lê pêtir wê demê ser tirkî migwazê binivîsînim paşê me xwe re peyamek da helwestek me peyam da me got heta ku nefesa talî tenê ji bo çanda zimanê Kurdî ez ê Kurdî binivîsînim heta taliyê jî xwedî wê helwestî me. Belê wisa dixuye we ji bo bîranîna wî cangoriyan bêjin û di şexsê wî de ji bo bîranîna hemû cangoriyan we jî xwe berda
بیرا کردیه جبوی پاراستنا زمان و ویجا و کردی و او پیویر و ارک وکی پیویر و ارک که اخلاقی و جواکی دید. بله. و نوتو پشتی کوه بواره ما دست نویسکاریه پستی راستی ما هلبسته دما کومدی هلبس جی پشتی کو بسالات تری ناکن هن و گوتنا ما ایجاب رومانه دست بکر هلبسته ما جی مجاری و شقا امی بیونه ویدره نها پشتی کو ام بیجین دما و خو بردا بیرا نویساندنه و گلک هلبس ساز کرنم ام پیشه دخوازن هون قالا ناوروکا هلبسین خو بکن بکورتاسی پرتوکه کو پیشین دانه چاپ کرن و برزه و ام قالا پرتوکه دینجی بکن وسا بکورتاس بله سال 2013 ده پرتوکا ما اول ریوره بله ما اف وشان خانانا ازمیر درخست بله وشان خانه یا نایه یه نایه درخست وشان دیگه بله آد دو بی یک هبو که ام دکارم بیجن قالا چه دیگه براستی جی هلبز دما کوته گوتن تنی اوین تی بیرام مرو راستی جی هلبز تیم تنی نسر اوینه سر تمای وی پرم اوینه مرنه تراژدیه آزادی هست کنه توبونک و کردکی و ارک دما قاس که تقاله کر او بیران سر ملی خواه او تف کم زیده مو یعنی هر تشتی که بجیانه و بجواکی را تکیلدار را ده هلبسین و دا جی گرتنه بله از من بله پرتوکا دیامین کی بله پرتوکا دیامین جمعه که قالاوه بکن بله چاوین شوینی 2016 لآمد جوجه مدرخست بله اف جی عینی پره بازه هنکی نوجنتر هنکی daha برفراتر هلبست ده چقا مروف پرتوکک دنویسینه حقی بار مروف آراستی گرانتر به مروف مجبور دوینه که هیپ باشتر لیبکه او جی ایک شوانه بگومان مروف به 100,000 بر همین هلبستان جی ین جلبین ویجی یدینجی بنویسه دیساجی مجار خلاص نابن مروف هر تم بچا وکیدن به هیچ شکیدن جی دنویسه جبر و چنده حتی جیان هبه جی نویساندنا هست و رمان جیان جی یه بدومم بله ام پرتوکا سیامین هنکی قال بکن بله براستی بریا مهکی اف هر سی پرتوکا چاوه شمینی چاپا دوایا آدنجی شیوا مریان بله توازم پشکی قالاوه جی بکنه کرم کن شیوا مریا آراستی وک نافت ناوی جی ته خویا کرن اف لسر جانگوری کی پیامک هاتی مالبات و دست به که اف ام بجن رزه هلبست بله او بوی ما دست بکر اف جی خزمه کی ما بو ام دکارم بجن شیوا مریه نمران شیوا جانگورین آزادیه بله بله بوی او جی هنک مجاره کو براستی هر پرتوک آن هر دمیره هنک تشتی نو مروف ندر بوا هستو او که مروف نفسینه یعنی 2013 ام بجن هلبستک جدا هاتیان نفساندن A16 جدا اف تالی 2020 دمه چاپ کردی. بله دما مگلم پری ناولوکا پرتوکین و نهری وک وجیبرین ها گوتی قالا هر تیگه که جیان و تکیلدار دیگه لی بچا وکی کردکی آزادی خواست بچا و کردکی جواک پاریس بچا و کردکی سرهلدر بله صحت خواست بله که چتین مادم مقاله هلبست کر ام پشتی قالا رومانا وجی بکن ام دربازی هلبست خواند نکبن بله ام بکورتاسی قالا رومانا وجی بکن بله اف راستی جی رومان
کدا 30 سالیه نو تو ددوا و ورده 29 سال اف سنن گوه ایک گوند نافچه و باجار نو تو ددوا حتی نو تو هشتان بله و تشته کو قومی نه ما او ورده اما دم برفراختر سنن دم هاش کن گوتی اوم لوکه دیجم کان برفرا قاله بکن بله بله ام نها دیسا جدلی و جدنگی و هلبستکی به تماشاوان خورا پار بکن کرم کی بله سپاس ایرو روجبونا منه پاسته یک بدین و خوارنک بکر چند دست قونن به مجبوری پشتی کو قرم چک کتن روی من لنبا قازاقه هاته بیرا من چاوا ولدیم نزانم شنشقا و پفدکم ساله کن جلبر من چویم سارو گرم دبم هست من و کن من ادراوین نزانم نه بگریم و نه جی بکنم دزانم پشتی سیو حیز وستانین لسر من ده بهورین به آل و به بهار گلین چاوه من اس میاندم از زانم که ایشف از تر بگریم هاوالین من یک و جبریا من چوین از ایشف خواه بردم کویه ده حتی که سحار سر زبه و ذکره دمه دبکو ایرو مکربونیا مده مشایخ اکش مدرکبه ایرو روجبونا منه پیده و پی باوم دبکو ایرو روجبونیا مده بلکه چتین وکه ام دزانن د دسپیکار دیروکا مروواهیه دا تکیلیا مرووان به هفره چه بویه دیسا به خوازای را چه بویه به دارو بران به گلیویچیان به آوو با دیسا به آجالان را چه بویه و د ناوا هفده وسا دانوستاندن کرنم وان دانوستاندنان هستین چوار دمرووان دا آفراندن ام دکارن هنکی و مجاره بنرخینن بله از بینی راستی جی ویگا دما کو ام ویگا و برنامه کشی نف خوازایی ده بله دما کو مرو وان دارد بینه و کوراد بینه و شیناهی بینه راستی جی او هست مروایی ایج دل درد که و هوله دما کو آجالا جی دما کو چک و برچاوه مرو بکوه اف مرو چید با آجال چید با خوازایی چید با تف هفره گریدن نممکنه که افتشتا که مروفیگا به حزبه کنه نفسینه بله نها وکه ام دزانن د دیروکه دا گلک بویر قومینه ام بیجن د نافبرا دستلاتدار و آزادی خوازان دا شر قومینه وان بخورا هستین جدا آنینه دیسه ام بیجن د نافبرا مرووان دا پاروکرین چیبونه وان بخورا هستین جدا آنینه دیسا ام بیجن کیف و شاهی چیبونه دیسا شین چیبونه تشت نباشاتنا سر مرووان وان بخورا هست آنینه ام دکارم بیجن که وا هستان باندورک چوال جواکه کریه لمرووان کریه و لسر ویجه وان لسر و گورتنه لسر زمان ویجه لسر راچاندن و هوناندنا برهمین و باندورک چوا کریه ام دکارم به چند مینا کانجی شیمبر بکن بله راستی دما کو مرو بسا وان چم گونده کی بینی برچاوه خو جیانا وان ام بجن سرپهاتی وان مسئله وان چروکان راستی دما کو مرو شینه پیشیم دست به مخابن ولات ما شینه پتر ناو دنگ مخابن ولات
dema ku şîn çêdibe ser em bêjin kilamê ku giran tê gotin dema ku em bêjin mesele were gotin çêrok gora ku bûyerê ku diqewmin tiştê ku tên hûnandin û ku tiştê ku mirov ser dibîne dema qaskê dime qal kirî ew îca piştî demekî dibe stran dibe helbez dibe gotar dibe pexşan dibe destan Belê. ev tev ser dayînstandinê civatê çi be civakê ew piştî hinga merhaleyekî cuda be nivîsandin an jî dengbêjî tê gotin. Belê. Bele. Niha dema em lêrin herin di dîroka gelê Kurd de jî gelek bûyer qewmî ne. Bûyerên wek şer, wek serhildan, bûyerên em bêjin civakî van jî bi xwe re dîsa hestên cuda afirandine û tayîsiyê wêjeyê. Em dikarin çend mînakan ji van bidin. Belê rastî jî dema ku mirov vî welatê dirêne wêjeyê dirêne tey nav me Kurda de wek gotinê pêşiyan êdî nêvciwe bêjin şêr şêre çi jine çi mêre rastî jî dema ku çil sal şûn de ku em dibînin bi rastî jî hêdî zilam berê dema ku mirov digota destan tenê fikrekî serê mirov de çêdibû mêrd dikare hinek şer berxwe bide û serî hilde lê çil sal şûn de dibînin rastî jî berxwedanek pê hempa jin pêtir pêş keve ew pêtir dîrokê dinivîsînin ew pêtir bine sembolê vî gelî dema ku serhildan çêdibe berxwedan çêdibe bixwara bi destana çêdike bixwara romana tîne bixwara helbesta tîne bixwara ew hîsê ku dijberiyê tîne bixwara va teva şîn dide. Kekê çetin ez bawerim berhemên ku we nivîsandine taybetî jî helbestên we vehûnandîne sazkirine gelem perî de encama hestên we yên piştî bûyerekê pêk hatine. Em dikarin hûn bi mînakekê bi helbest xwandinekê vê bi temaşevanên me re parve bikin. Belê ez belê. Hûn dikarin hinekî çîroka wê jî bêjin pêşî. Belê rastî ev dema ku mirov tiştek tê serê mirov mirov vê çawa serûber bike çawa serast bike Belê. rêw rêbazê ku mirov xwe jê xilas bike an mû kurbûniya xwe were bi rêyekî de meşe wê rê de navê pirtûkê me xist rêw rê nava helbesta ku vêga bixwînim jî rêw rê ye belê Keremkîn. Di rêyekî dûr de dimeşin aliyekî rê aliyekî min çar wextê salê rex min diherikim li ber gavê min hêstê min pêlê dikim diçim naqedin di çavê min de stêrk diravin stêrk dibin çavê min di rê de rewa dibim lê tu ey can pênc wext pê dikevî Gulistan Goristan û rêw rê ez Hitler û melek şev û rojan di nav hev de wek bêhna min kesera min ê rê biqelişe firmeskê min ê berî Hezretê Nuh di cîhanê da girta di neqebê de zayîn û mayîn dihilweşin bi cêwî rêw rê tîroj û heyv di çavê min de stêrk diafirin hê nû dixwazim gavekî bavêjim diperçiqînim herim rêw rê Em ji bo vê helbest xwandina te gelek spas dikin. Bi rastî jî em di naveroka vê helbestê de jî dibînîn ku hestên gelekî kûrin. û her wiha ev hest di encama bûyerên ku di riyên we da qewmîne hatiye sazkirin. Kekê çetîn
وک امزانن د دیروکا کردستان د جی گلک سرهلدان پیک هاتنه سرهلدان شیخ سعید ین شیخ عبیدالله ین بدر خانیان جبوی آزادیا گلک کرد وان جی بخورا گلک وک بر منها گوتی بر همین ویجه جی افراندنن و هنی جوا هلبست بونه ستران بونه سرود و حتی ایروجی هاتنن و وان جی لسر هستین ما براستی باندوره که مزن کریه دیسا ام دما و 5 سالین داوید نهرن لولات ما تکوشینه که آزادیت مشاندن و د انجام و تکوشینه دا به صدام به هزار بویرین خوش و نخوش قومینه مروف دکاره باندورا و بویران لسر ویجه کردی چه هلبز به چه پخشان به رومان سرپیهاتی چیروک چه و بنرخینه یعنی و 5 سالان گاوا کمروف دینه برچاو خواه باندورا و بویران یا لسر ویجه چه و خواهد در راستی جی دما اول کما قاس که دقاله کری دما کما بسا خوازای کری کورا کری شناهی کری و روژه کری چاوه کو تشتکی شخوازای شنده در اب برخودانا 5 سالی شونده جی هر تشتی خواه هکه خیزانی به سرهلدانی به و روناکبیری به برخودانی به آزادی خواست به چه به هر تشتی بخوره هر بویره که تشتی که قومی پراستی گرتی زندان نبه پراستی دمه کمرو ام نابیجن گرتیه ام جن گرتیه آزادی تنه او وک فیزیکیلون لی وک رحی خواه آزادن فکره و هلبسته که خودم نفساندیه ای گاردیان ده بگرن رامان من و دفرن از آزاد پی آزادم یعنی تنه براستی جار های بلکی فیزیکی مو گرتی به یا هری گرینگ شبویم فکر مروف آزاد یعنی بویرین کل گرتیگه دا قومینه برخودانا کل گرتیگه قومیه د زندانا دا قومیه لسر هستین و باندور کریه و د انجام وان هستان داجی و اف هلبستا برین هانویسیه بله ورده که تشتکی دیجیت خوازم بیجم مش بیرانه که راستی جی وک کردکی وک مروفکی خوادی وجدان وک نویسکارکی وک روشنبیرکی مروف و آخه ده بجی هفقه تشتکو ده قومون مو پشگوی خواه بکه راستی جی جدف کردکی به وک مروفکی مو شرم دکه کو بیجه اس مروفم هر تشتکو ظلم زوره کل وی گلیته مروف نکاره بنچاو بکه پشگوه بکه بیجه کو هایا منش توی تشتی تنه از جیانا مخوشه و از هر تشتیم آزاده و راسته و توی که ماسیتن راستی جی شاهی ویجی ام پیشاهن گرتیک جی به ام پره راه فکر و رمانه وید فکرن خوشی جی به ام وی شاهینه ام واروجه نتوی نوروز آره ام جوشو گشن کلا جانا ما دما کو مروف راستی جی پکتینه او سرهلدانا کاوای نمرته بیرم دما کو زندان راستی جی چاخه آگیره کشید بینه بیرم مروف بریس نمر مازون دوغانت یعنی مروف چید بینه هر تشتک شیند لسر هست مروفان باندور دیگه و مروف جارناوی بریا هلبستان چیروکان رومانان دنویسته ساز دیگه دستانا ساز دیگه بله دما مل پرتوکی ون هری مدید دیسا کود گلک هلبستن و دیسا رومانا وجی لسر بویرین هارتیه قوماندن ام بیجین پیک هارتیه وان هستک دو دا آفراندیه و او هزجی و گوهزینه وان برهمان هون دکارن بحثا بویره که هلبسته که خواه بکن بویره که که قومی هستا کود و دا آفراندی و او هزی چوا بویه هلبست هون دکارن بحث بکن و پاشی جی و هلبستش مرا بخوینن بله راستی جی دما کو ام بلکی تنه بجنه نویسکار تنه ایواری بلکی بر وک رومانتیک بر مومکی نویساندن بله راستی جی اف
وەک نویسکارێک کورد ئەو شوێت شتێ دوورن هەتا سبێژین ئەم تەنێ نەکو وەک خوادی وجدان تەنێ خوادی پێنووس نوچا چ civata me de biqame rastî jî em gudarî dikin em temaşe dikin em serborî em çavê xwe dibînin ew bandora ku me dike vêga tişta ku rastî jî balkêş ser min tehsîr kirî ku min xwe de negirtî ev piştî ku têr girî binivîsî ew ê bêjim piştî 23 sala nû hestiyê zarokê malbatekî çûn teslîmê wê kir û piştî çend mehna qediya çêrokayê îcab helbestê misadeha hestiyan hestên we rakirin raperînê û di encama wê de jî we helbestek sernivîsiye keremkên em bi temaşevanên xwe re parve bikin li ser gorekî dayîkek li şûna avê rondikê xwe dibarandin tizbiyek destê wê de laşê wê dipelqiya Yasînek ji berkirî çawa ku tu beriya min çûyî dema ji heskirina bavê xwe çêbûyî diket bîra wê dema welidî dengê wê hatî guhê wê êşê wê veguharandî şahiyê bavê wî ji keyfa rextik fîşek li ser qoçekî vale kirî dema jiyana xwe dezdayî çawa reqreqa fîşekan di berdan diket bîra wê hêdî piştî wê rojê ne rondik barandin û ne jî Yasîn xwen tizbiyek li maser kêla wê bû cînarê lawê xwe bav pê çarma ew jî çû şêv berka wan dema keça wan a nexirî şaîrekî re digot şaîr pêdeng çû li ser gora wan bi dest rondikê wan kir Yasînek sê cizû xitim kir û yek bav yek dayîk yek law te digot qey malbata wî ye ji ber ku li ser kaniyekî kulmek ava azadiyê vexwaribû belê dengê we li dinê be dilê we sax be em bi vê helbestê ve jî hemû nemirên gornediyar û yê ku di riya azadiyê de canê xwe fida kirîne û jiyana xwe ji destane bibîrtînin û ji bo beşdarbûna bernama me jî em gelek spasî xwe pêşkêşî we dikin mala we ava dilê we ava be mala we jî ava zor spas dikim ji ber ku ev derfet dayîme me û nivîskar û xwendevan û kurdperwer û zarokê vî welatî ez zor spasiya xwe dikime û temaşevanê me jî bi rastî jî banga dawî belkî dibêjî bêje ez vêga bi rastî jî her zimanek ayetikê ji xwe dêt ele dema ku mirov zimanê xwe parêze teqas mirov wek oldar zimanê ayetê xwe dêt ele parêze ji ber wê ki ev bangawaziya min jî bi rastî jî ji dayîkê me re ye ji bavê me re ji bav birayê me xwîşkê me re ne teqas zimanê biyanî pêtir zimanê xwe xwedî derkevin û zimanê rûmeta me ye hebûna me ye em xwe pê ziman wek gavekî tineh dihesibînin belê temaşevanên hêja wêje hezên delal em îro careke din bi bîra wêjeyê re bi hev re bûn em dîsa li bartmana rengîn bûn mêvanê me yê hêja helbestkar û nivîskar Çetin Lodî bû me hem di derbarê kar û xebatên kurdewarî û yên wêjeyî yên Çetin Lodî hem jî derbarê têkiliya di navbera wêje bûyer û hestan de fikr û ramanên xwe bi we re parve kirin bi rastî jî li her welatî û hele taybetî li welatê me her bûyerek hestên wisa de afirîne ku mirov dikare di encama wan de bi sedan bi hezaran celeb û berhemên wêjeyî binivîse belê em heta bernameyeke din xatira xwe ji we dixwazin
حتی برنامه کردن بمینند ناو خیر و خوشی دا و وکه که هر جار ام دبیجن به بیر نمینن به ویژه نمینن به بیرا ویژه نمینن